وزیر دروی قطر محمد بن عبدالرحمن الثانی دیار کر کو گورکرنا شر جالی رژیم اسد لإدلبه و ببستدم کو چارەسەریya سیاسی لسوریه تیک بچه. هر وها فرانسا نیگرانی خو جه ایریشا لشکری یا داوی لسر باجارین سوریه نیشان کر. وزیر قطر لسر روپل خویا تویتر گوته کو دیمنین بو ببارانه لإدلبه دوباره دبن و همان بهانه جی دوباره دبن و گوته کو کشتنا سیویل و رکبران به بهانه روبروبونا کومین تروریست و چارەسەریya سیاسی جکریزا سوریه را تیک ببه. وزارت دروی ترکیه روژا سێشەما بوری بالیوز روسیه و یه ایرانه جبو رکبرنا اپراسیونا لشکری یا کو رژیم و هوالبندین خواه لإدلبه پیکتینن و خواندبون و جوان دا خواست کرن کو فشار بخن سر رژیمه جبو اپراسیونا خواه راوستینه. فرانسا جی روژا چارشەمê گوت که او درباره ایریشا رژیما بشار لسر پارێزgeha ئیدلیبê نیگرانه و daxwaza rêzgirtina peymana kêmkirina şer lser astana pêk hatiye kir. Ajansa Reuters lser zimanê wezîrê derveyê Fransa di daxuyaniyekê de gote ku ew bombebarana tund ya çekên asmanî yên rejîma Esed û hevalbendên wê li herêma Idlibê di van rojên dawî de pêktîne şermezar kirin û bi taybetî yên ku sivîl û çind nexweşxane armanc kirine. Nûnerê netewên yekgirtî yê mafê mirovan jî ragihandibû ku herî kêm 85 kesên li Xuteya Rojhilata Şamê ji sîvyekê meha 12 sala 2017 ve hatine kuştin.